Gasi kameru. Dođe vam prvo da očistimo kozice. Da bismo dobili od ovu predivnu kozicu, radimo sljedeće. Skidate glavu. Pri tome, glave ne bacajte. Glave ovakve možete zalediti i od njih pravite najljepši rižoto na svijetu. Skinete prva dva prstena, stisnete rep i zgulite. U gornjem dijelu imate crijevo koje izvučete, a sad ću ja to brzinski. Ovdje imate jednu kratku lekciju o jednoj posebnoj riječi, odnosno tu možete pročitati o umamiju. Šta je umami? Umami vam je ukus koji ne znate opisati. Ono slatko, kiselo i slano, idealna kombinacija, a tjera vas da jedete još. Između ostalog, to se nalazi i u glavama kozica, jer one upravo nose tu slatkoću i tu jednu nedefinisanu notu okusa. S vegetom je zabavno kuhati. Da se posvetimo dalje kozicama. Voda nam ključa. Prvo ćemo zaliti smjesu. Imamo svi čili vegetu. Jer današnji prilog će da nam bude kuskus. Kuskus je proizvod koji nastaje lomljenjem, odnosno drobljenjem zrna pšenice. Može da se nađe u različitim oblicima i veličinama. Ja najviše volim onaj sitni. Vrlo hranjivo, vrlo jednostavno i odlična je kada se radi u hladnoj varijanti. Kako se pravi kuskus? Kuskus se ne kuha, to moram da naglasim jer ima čestih grešaka. Kuskus potopite, odnosno stavite ga u zdjelu, pazite sad ovo. Sipate 1:1. Pošto ja u životu nikad ništa izmjerio nisam, ni izvagao, vidite ovo, uzmijete toliko da vam pređe voda preko kuskusa, jer bolje je da bude nekuhan nego prekuhan. Često dobijam upite šta se dešava kada se određene stvari zeznu. Kad presolite hranu možete dodati krompir i na taj način anulirate sol. Međutim, kada ovo prekuhate, ne možete ništa. U stvari možete, lažem, možete napraviti kuglice. I još jedna stvar, kada on kupi vodu, miješajte ga postepeno i povremeno da bi se izjedinio, odnosno izjednačio sa svih strana. Kozice. Priprema je vrlo jednostavna. Treba mi bijeli luk, jedno čehno, čitavo čehno, glavice kozica, jer iz njih želim da izvučem taj umami. To je taj slatkasti okus i on će ostati u podlozi sosa. Maslinovo ulje, kozice zajedno sa svime. Kozice vole dobru temperaturu, jaku temperaturu. Peršun ide dosta krupno. Nemojte ga uopšte sitniti. Zašto? Zato što kako uzmete veći komad peršuna u usta, u salati, u jelu, tako ćete osjetiti veću aromu i veću svježinu. Peršun ne pržite, nego ga samo lagano zagrijete na kraju. Ove glave ćemo odvojiti, naravno glave se ne serviraju, samo ostaju predivne kozice. I još jedna jako velika, jer kozice su vrlo jednostavne za pripremu, ljudi ih izbjegavaju, evo vam par trikova onako kako. Svježe uvijek bolje nego zaleđene. I još jedna stvar, kozice, škampe i gambori nisu ista stvar. Iz istih su rodova, međutim totalno različiti aroma. Škampe imaju pljosnato tijelo, lepezasti rep na kraju i ravna klješta. Kozice nemaju klješta, nemaju cicala naprijed i njime se hrane, imaju zaobljeni oblik i dosta su veće. Postoji 100 vrsta, a gambori su vam subvrsta, odnosno podvrsta kozica koje su dosta sitnije i one imaju prozirno meso i onako su vrlo jednostavnijeg okusa, pomalo blatnjavog, ja ću tako reći. Vrijeme pripreme visoka temperatura da budu brzo gotove i na taj način dobijate upravo ovo, Maillardova reakcija, kombinacija sa karamelizacijom i šećer i protein koji se pretvara u prelijepu hrskavu masu na samim kozicama. U ovom momentu kada su one skoro pečene ide vegeta sweet chili. Budite slobodno darežljivi zato što u njoj imate sav dijapazon okusa koji vam treba. Kako deglaziramo, ide sok od limuna. I nemojte pretjerivati sa jačinom vatre ako niste sigurni u svoje vještine u ovom slučaju. Jer ne smije vam izgoriti, zato što nam ova podloga sa tave i dalje treba. Kozice su gotove, dodajemo peršun. Kozice su gotove, kada osjetite slatkoću mirisa, dobijete blagu roznu nijansu sa karamelizacijom, smeđom po površini. Ako hoćete tempiranje, to vam je 3 do 5 minuta, u zavisnosti od veličine same kozice. Ključna stvar za kreiranje sosa vam je ova podloga. Ovo ne smije da postane crno i gorko. Ovo treba sada da se deglazira. Komad putera. Puter će vam
skinuti sve ovo sa tave i daći vam jednu predivnu kremoznost. Vidite ovo. Ovo vam je sva aroma. Znate šta je bešamel? Bešamel vam je sos, osnovna varijanta, pravite roux. Puter, brašno, ista kombinacija, to jeste ista količina, po pravilu. Ja volim da stavim manje zato što mi onda bude rjeđi sos i to mi je draži. Da ovako fino popjeni. I ono što je danas ogromna razlika, uz ovaj sweet chili umjesto klasičnog mlijeka ide kokosovo mlijeko. To je takva kombinacija. Bijeli luk, kokos i limun. Još sa slatkoćom kozica i vegetinog sweet chilija fenomenalno. Brašno smo propržili, idemo sa kokosom. Dok se kokos kuhava, dodamo još malo sweet chilija i o čemu mi ovdje pričamo? Pričamo o drugačijim aromama, pričamo o drugačijim teksturama, a upravo to Vegeta i sweet chili i smoked rade. Da jednostavno daju drugačiju dimenziju i svježinu, intenzitet, karakter. Ja ću to reći karakter, svakome jelu, na drugačiji način. Pogledajte sad ovo. Ova boja vam je striktno zbog one karamelizacije na početku i laganog ukuhavanja moje vegete. Kažem, kod kuće je kuhanje jednostavno ili pro level. Za sebe ne kuham. Nikad u životu nisam sam sebe napravio jelo. Za drugi je jednostavno pro level. Zašto? Zato što u stvari ljepota kuhanja jeste da servirate hranu drugima i da gledate njihove reakcije, da posmatrate. Tako da kod kuće ja volim da jedem jednostavno, ne kuham nikada sebi, a kada drugima kuham nastojim da što više onako sebe uključim u to. Hoćemo i drugu. Šta me naučilo strpljenju? Bamija. Ja bamiju iznimno volim i volim kad je mama napravi i nikad mi nije bilo jasno zašto volim kad mama napravi. Kad god sam je ja pravio nikad nisam bio zadovoljan. Zašto? Zato što bamiju ne možete požuriti. I silu nakon naših jela, jer smo japrak, ne možete ga požuriti. Sogan dolmu, ne možete je požuriti. Pazite sad ovo, bamija je sitni ćevap, onako ista klasa jela. Lagano, evo ovako, krčkanje, dinstanje, polako, postepeno, da vam se razviju okusi. Da luk pusti svoj šmek, da bamija pusti svoj šmek i da se to sve polako reducira, a vi postepeno doljevate temeljac, pa se ono reducira, pa vi doljevate temeljac i to se tako gradira sloj na sloj, okus na okus, bez strpljenja ne ide. Kad pravite kusku salatu, bilo za ovu s kozicama ili neku drugu, treba nam malo karaktera, ljutine. Treba nam malo paprike. Roga paprika je najljepša i najbolja paprika koju ćete ikad servirati, praviti i probati. Zašto? Zato što ima savršen nivo slatkoće i nema previše mesa. Treba nam svježina limuna, svaki dressing jer ovo je salata, treba nam celer, stabljika ili korijen naribani i cherry paradajz ili obični paradajz. Ono što je ključna stvar u salati jeste da imamo male kockice. Salate poput kuskusa ne trpije nikakve velike komade jer pogledajte njega kako je fin, sićušan, sitan i takve vam male kockice trebaju. Ista okusom, međutim daje drugačiju boju, malo više onako moramo paziti i na sam izgled jela, jer prvo jedemo očima. I da napomenem još jednom, ove bijele niti, kada gulite papriku skidate jer one imaju gorčinu. Još jedna mnogo, da ne kažem glupa stvar koju možete uraditi, jeste kada čistite čili pa se počešete po oku. Ne pitajte kako znam. Bio sam modar 7 dana. I paradajz isto tako sjeckate na manje komadiće. Njega ne možete ovako sitno kao ovo, međutim on svakako kad iskupi sok, on će se sjediniti. Feta. Tvrđa feta, odlično dođe. I ovo je salata koju, pored svega, možete servirati i samostalno. Kao jelo ili prilog za bilo koje meso. A sa ovim ide savršeno. Poenta je da kuskus ovako bude rastresit, ne gnjecav i slijepljen. Šta ako preljutimo jelo? Ako presolimo, kažem, dodamo krompir cijeli, oguljen, kuhamo ga i taj će krompir djelimično škrobom preuzeti so i pokupiti u sebe, taj krompir bacite nakadno. Ako preljutite jelo, popravke tehnički nema. Dodavanjem šećera ćete pojačati intenzitet same ljutoće, tako da nemate tu balansa. Šta možete raditi, možete samo pojačati količinu sastojaka pa da razblažite, ali onda morate dodati i ostale sastojke da biste to fino sproveli.
kad nam je u pitanju ovo serviranje, stavit ćemo kuskus na sredinu, pa ćemo da napravimo jedno fino gnijezdo unutra i da stavimo kozice u sosu, jer onda će fino taj sos da se razljeva unutar kuskusa. Miris kokosa u ovome svemu je nevjerovatan. A kombinacija, ovo je točno eksplozija okusa koju ćete imati kada probate. Kad želim više arome, onda stavljam sjeckani bijeli luk. Kad želim da imam samo suptilnu aromu, onda to uradim ovako. Bijeli luk u velikom komadu i to je to.